Hello guys, I'm Nansopi. Parwa takiwa guna hop kurese aji ina time ba time di guna mujun jingjing vlogs. Amnian bi tiki takiwa kun ba do first time bi hoi takiwa. Baza time ba bi mujun ekilo ore school jabi ina jai aro ekilo ore milina ha. Bisi diri hui jese अलग अलग जगह दे निचुला काम हिसाब दे ओलाई जाइना आजि आली पुष्टि दे खराइना मैबे इना लग पासे फोन दे दिखि दगे YouTube दे दिखि दगे दे सब दे अलग टाइम बाद दे अलग बोयो दे कोइना पिसि इम्पोर्टेन्ट दो न है नाइ लेबे तागे अलग क्वेश्चन गान अलग फुटिवो मोय जानि ओले ला आमनेंगे भी जाने दिवो इना वइना बोआसे तो पिसि दि दागिना लग पा हमने पिसि गुछि बासे ina time ba namde to amni be moila viewers kange amni kina thagi ase duan alap kuidia parwa. Yes. Okay. Thank you so much. Yade. Mogando mugado Assam guna madi. Assam anghawalam na. Ena kada tara chene nina ase. To tai gon is na ekide thakina aise. To finally tai bi wapas khora ai na. Tai ro timor koi made bi perai thakise. Ena wina wapas khora aise. To moi to pustire thaki ase. Pustire thaki na church te kam kura bra. Pustire puina 3 years ina jaise. Moi bi monde thakina thaka ase. तो इता कौन इसना मुझे लोग पा लगाए अंदर तो प्रॉब्लम होने से किलो बोले तो एको इम्पोर्टेंस है मानो इसना फेमस है ना ला एको नहीं हुई भी मुझे लोग पानम दे गुना इतुला हानम दे गुई से और मुझे कि इता मुझे प्रेजेंट मुझे की गुरी से बोले तो मुझे इतु गुरी गुना एकदम प्रोफेशनल अंदर ये कॉल लगा एको नहीं मुझे करा तो इता कौन चर्च ते काम करा बरा इन्हें चर्च ते काम गुना पूछते बुई से तो टाइम पाइसे बोले फाल दिन ने आइसे बोले तो इता आइबले दिन करने मोहन फापना गुरी से इता taibra kon is na taibra introduce kran is na jingjing vlog kuna amyan bi tikita ko combat ne tikita ko mula chenen khuli ina suru guise year bi jaise ule bi eto content naira be ko na mula content tu kana kana guna pana ase ule mui ambram gang pona ina la video kan eko pona par nai kile pusti ta kabra to aha asan phapna guri sulu to moi bi kana ke bisi interest huwa manu ekta ase eto ane phapna guri ase ina kan bi pona pona ule try gurbo guna eto ane amne kan bi moram bra mula chenen gan ke visit group parise tikise gule tam gan bi ina gusuguna remember thaki de guna itu bi gudi ase eta kon esa moi do present do church te kam guna pustri ine pui ase de guna amne ngai to koi dis thank you Pisi gusi baise apni ki kole se sob koi dise aro viewers kan be itia tai kon is na tai la jinin jingjing vlogs kuina ase kanagan dai kon is na dai kanage bisi gusi bai baza time rabi dai ne aha ase to amne an me support hisab te ase to mujin bi support lagi ase kile support thagise gule mujin akide pola barbo kana hobi ki hobi ina do ane taila jinin jingjing vlogs moe description de bi dia ase amne an jaina visit kura barbo aro support kura parbo koina dubi koi di ase acha idea ekta gusin utiwo mujin paja time de school ja time de amni la emi life pe ki dagise itu bi ekbar kuisa parbo. yes okay em life to ki ko na eta do hasibli mon no lai ase kilo do em life to moi do manon gule to ita chukri kan mi kon baro sabo na ina la chanen ge sai de ko to tamne chukri kan to tokri fang ge phal na bere hole moi to tokri olo pase kota do moi do pise ko to moila kota ko experience moila kota ko jate moi do ason do manon ko jate do service majore ekdam hard nule do ekdam last option de do dijer guri ina kan bi koi dagi manon chana kan nisna chana kan ma ko do hule bi moi bi em do itu dagi je dijer le man phal na nule bridger guru ina kan pise pop na dagi de itu nisna ita lebi church te kam guna pachange itu sekai ase pachangan laga ekta ministry de guri ase church te to itu nisna eta pop na hisab to isor moram gurina মানে ইনকাম সোর্স এটো পুরা ছাড়িবি হইলে বি মুখার মা কি ভাবনা করিছি এটো তো হসাবি দিছে নাকি ভাবনা বি করি আছে এটা কোন নিসা মানুষকে শেখাও লাগা না প্রিচার গুলো লাগা ডিজে গুলো এটা মানে পিসি ইন্টারেস্ট একটা আমলা লাইফ তে টিজো ওরে মই বি একটেন্ড হইনা ভাবনা করি থাকছিলে এটা কোন নিসা চার্চ তে চিলড্রেন পাচানি লগরে এটা কইনা থাকি আছে মুলা এম দু টিজো ওরে থাকিছে হইলে বি এটা কোন নিসা চার্চ চার্চ লাইফ মিনিস্ট্রি তে এটা টিজর এনা গুনাই করি আছে গুনা আমনা গে বেতু কই দিছে থ্যাংক ইউ
wow aro moi kotha to bisi nakoba tai bra kotha bisi koba aji do moi la jenen da namde ki hoti bo hoti na jawab nan bi na honi dagibi acha aro apni la life te nohoa kinabi go alap amni ge ki lok pai bajada mbawina aji dak kina amni la life te kina aise edula like testimony hisabte alap short to hilibe ne ko parbo Okay, ita konis na kota to moi bisi ko tai la chinen da anam de tai to kusin utu bu kusen muge to moi mula life te struggle kura do neme ase mohan especially mohan do family background do ekdam bhal ina no hoi mohan middle family background kana ase mujun bi ina struggle do pisu ya ise ita konis na bemar sema do hubi mohan laga kitab pure la time do hulibi mohan kitab puran do ita sa government school bra mohan pure na takon kurise itu nis na manu nis na phal school jawle na para laga struggle bi pisi mohan la lefte face huise ita manu nis na phapna gune itia bi ne ga ase mohan manu nis na mohan ka delen tagile bi mohan pahar olaw na pare na delen tagile bi manu nis na ki ulibi mohan mane phat phat tu kam gune te khaw na pare itu ra mohan aki jawle na para bi itu se inala struggle bi pisi tagise mohan school jare mohan school jare kisi abui la school de mohan pura se to itu dam de bi school jaram de ek par chuta pura biau jana chuta lakaw na sakbo o paina de plastic chuta kan lakaw inala situation bi pisi face hui tagise itu nis na life te struggle kora to silly things kan pisi happen hui tagise ulibi manon ge kola kan tangor accident huise nule to incident inala jaga de tangor happen huise nai inala to ekko honai isola ka moram bra eji tak to phalde pui ase aru mula testimony go log ekta ase amnang ge to koi dibo I think itu 2017 18 de hobo pare moi bi details itu years to go pare to apui de actually bi person there se do amdan na chano pare apui la manon na chano ko se bang khala person there do first to opo de army camp set pare takise to itu de moi to kan biau takise kan na kan de pura khau lai na pitore to school jawle bi na pare na la tuktam de takise to itu la testimony do moi ek purchase te bi guise youth service te jibi itu guise itu do isor miracle kura laga ekta inu guise testimony nisna manunis na du jawle na pare hulibi media de ko sob ke jaga de cha nisna ko nisna hui jago na eta hopra guya se ji itu dam de nekta thaise moi na pio thaise itu dam de ekta mola khor sor to angle tai do muru jaise angle bra tai bi present de chai thaise to ek rati do tai bi moi ke chaw na hotise to etam de do foreigners kan couple tuita ai thaise foreigners couple aina thaise to takan missionary kan na aina ase na ko bra to moi bi chawo Walabi moi itu kan pekai ase kan pekai jago itu kan pekai chabo ina labi noi wale moi foreigners kan ko abra to kina ase na foreign kan to ginai itu la intention de bisi takise wale bi chaise chaina mon church te eting guse chaga thakai nei to last te chur rakha jaga de last te mon puise poina wale bi last te itu preacher bra itu missionary bra type in the preacher gui takina last te guse kon mano pemar de ase niju pemwa jaga de hat thuri na pray kuri gose enda waja moi bi ekta mon pe na moi bi kan ge thuri gina achi mola kan ge thuri na pray kura ni mide follow gona moi itum de ek second mola bisas to aise enda pray guse pray kuram dro pray guri na moi ekdam kan de pray guse to itu ra tu na chuti guse next morning tu se olop sugine ba jo sabi ekdam sugine ba je to next morning uti se aro olop phal guna tawai bi na khaina moila kan na follow jaro eta 10 years above hui jaise itu moi na hobby jure ita to inola pema kan de effect ase na la ekunai itu e thakise mola tang muge isora miracle kurana itu bijide bi moi apoi aru pustire thakanai moi kita puri khotam hoina do moi mondo olop 3 4 years olop puise olop kam guina ena boi thakam de moi nohara sade kobo moi bi pama khan ma to kui takise nisa pani na khabi ole moi bi chutu mutu kan to pago khan na sika talap khan chung gui takise moi bi eton khai takise eton khai takine isola moram pawranis na mola life te bina happen pisi takise ole kita moi pusti wapas aise moi to pacha time bra eta ne kana kora to pressure mo kana kora pisi takise ena thakina itu kanan kura line de moi kita wapas pusti khorai aise khorai adam de moi aru church te chui ni se kuna pressure mo kurina ichi tak isola moram bra inaga phal life te boise kuina amna ye soft right do kuiti ase
wow. Kiman balna isola moram do. Konis na isobra rasta na khulibo kuna do nai nicho magan brahe galdi bisoi tai do ki line de libi magan ki phamna gure aro ki line de jabo sob to khuli de do idane magan sob bi isobra mata dem de thik aibo lagi to dai bi tai pima hoina daise kan bia hoina daise de dem de sobra he dege miracle taila miracle bra phaluina ajidak dai sola kam gure se justi manu nisna bise topic khandi na ki missionary eduke no hai eso jana do choto modu bra suru hai dani manso pi eso janina tagibo kuina dubi kuidi se acha bise lamba na lobo mandakhe hobo mujala কথা তো কোনিসনা মানি আছে মুছলা ভিডিও তো আমনি বে মইলা ভিউয়ার্স কানগে কিবা একটা কলে তাইলে কই দিবি Okay, moi to kobo. Thank you so much. Ha gebe bisu kusi paisa amni gebe aro sigali asam laga channel de kiman viewers ase kiman subscribers ase family members kan apni kan support kurani mi de media thuri ase guna kole pari ase এতিয়া ইউটিউবৰ কাৰণে ক'বলৈ নাপায় দেই মহানটো এতিয়া তাকতো ইমান হোৱা নাই এইটো কাৰণে আপুনি কাৰণে ছাপৰ্টটো পিছে লাগি আছে এতিয়া কোৱা নিচিনা আপুনি কিমান ছাপৰ্ট কিনে আহি আছে ইটোতো আৰু আঁকি লৈ যাবলৈ কাৰণে আপুনি হাতে আছে আপুনি মৰম ৰাতিলা চাৰিংগে শ্বেয়াৰ কৰি দিবি আৰু শ্বেয়াৰ কৰিছিলেতো চব মানুহ দেখি দেখি না মৰম কৰি না এনে কৰিব এতিয়া 1000 মাজতে 1000 মানুহ চব ছাবস্ক্ৰাইব নকৰি এনেকুৱা আছে ছাপৰ্টটো 1000 মানুহকে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিছিলেতো ইয়াতে 500 আহিব পাৰি যদি 100 মানুহক পঠালে এইটোকে 50 আহিব পাৰি এনে আছে এইটো কাৰণে পাৰাতাক শ্বেয়াৰ কৰি দিবি আৰু তাইকে পাৰাতাক মতাক কৰি দিবি কোনে এইটো গৈ আছে মহান এনেকাই থাকিছিল এইটো এতিয়া আপোনাৰ ছাপৰ্ট কৰা দেখিছে এইটো ইণ্টাৰেষ্ট হৈ কিনা কালি বছৰ ভাল কাম কৰিব পাৰিব মানুহকে বি মতাব কৰিব পাৰিব আজিকালি মহান চাই যাইলেতো স্পেচিয়েলি নাগালেণ্ড ভিতৰতে বি মহান মাতিব কাৰণে pro tinglem aro pro semikan takan ekdam charity kam gurina takan ekdam ina jana dikhi ase itu tu so manu moi support kora nimide takan inga kam kora dikhi ase ida takan ge dikine mon inspiration bai ase takan nisna guru parona gena phapna guri ase takan nisna he noile mon ekta side te tak be mon be kam guru parona gena ekdam phapna gurina mon bina ase itia to mola dunia to changes ase media de mo sob kam guri ase itu na amne be para tak support guri dibide iguna viewers kan ge itu kuiti ase thank you konisna mani ase mujala vichu yete engure diese next video de log pabo ki la video lebi ina update kuri thagibo try kuri thagibo amne an bi alsi doina ya visit kuri thagibi de iguna do kuri diese thank you for watching bye bye bye